Osim svih mogućih i nemogućih ciljeva koje možete da stavite u svom radnom prostoru, na vision boardu, u svom radnom okruženju, sve te neke male sitnice koje vas podsjećaju na to koliki uspeh vas čeka kada dobro radite i disciplinovano prolazite kroz dan. Još jedna stvar koja jako može da motiviše i da pojednostavi svašta nešto, jeste i lista svih izgovora koji mogu da vam padnu na pamet kada krenete da radite. To može, neki od izgovora su: nemam vremena, ne mogu da postavim prioritet, ne mogu da se sastavim danas, samo još jedna kafa, ajde da odradim još ovo, pa ću onda da radim se na tome, i odlaganje u nedogled. Perfekcionizam. Svašta da možete. Verovatno svako ima svoju tu neku listu izgovora. I naravno menja se od čoveka do čoveka, ko uvek ima vremena za sve, pa na kraju se ispostavi da nije imao vremena za sebe. No dobro, sve se ne rešiti. To je zanimljivo da kada sam pored svog radnog stola stavila listu, ok, to, i bukvalno kada uhvatim sebe da krenem sa nekim obrascem razmišljanja ili ponašanja, taj list kao da zavibrira i podsjeti me: Sneki, ajde, vraća se na posao. Male tajne velikih majstora nisu na odmet i dobro je znati i primeniti. Jer da, jedno je znati, a primeniti i istrajati u svojim namerama je totalno druga stvar. Zato je i gram prakse jače od tona teorije, ali svakako tona teorije ima tog udela da taj gram prakse bude adekvatan u svakom trenutku. I da se realizuje u datom trenutku na način koji je adekvatan za tu situaciju, bilo svesno, bilo nesvesno. Hvala na tome što ste gledali i šaljem vam lepe misli, zagradi ljubavni mir.